Jésus Christ akela ke le zase tido ke shonu ke kroto ke ba pete ke lucia pete haki vor ke nguli mozori kiti ki nu ke bago umato niri rever vetre ke tio pete ke huburi tido nipu teja ke samere ke ba pete bubu umengu che utsuche muke je tsali hago ke liri nipu tsedoke nrofa kinu a kirapo vota mori mhodzunu atakira povota atigi kori nosunuba shilnu ajcheliri nosunuba kepenyopa ha ungo kochsha pomhasinunu kije zkeja niki kramu temgo tiu hiketo pette chekeshala potseche poeche le pette modi ke bala ngori sunu luseke nipu mhodzunu mapori reservie pekele bamo Tali Ursho Chilino Kuse Tali Ditra Hagoliro Isaac Wetz Tushamu Poliro Kerikito Tutepo Chili Gokre with this Seretepa Lu Tali Ditra Go Tusha Gazet Tali Hago Gilili Nipu Teshiki. Ursho Chilino Kumepe.
le se talia di taliku di le che vi ku prese di me pe pengu ndie te zipo che mie che se tali ho che li la che le Jehovah tezie ke che viwe ke che chali chibie nza che ke che vi hei ke ke tho kisegi no ye khrile kre thor ga cha mu thewagi ndie tho pe si ga cha Jehovah mha tho gununu hibu hi nilie he nzim ha tho gola he ke ni fa ke liawe volie ke lipi Jehovah kishike u ke ni fe prapo chpie u ke lagalie zikri ki shike ke tezie khaga sedi pom ho zunu vole ke u go ke lidi u ke di fe chpie po ki shike Jehovah u ke penyo fa ke japo zla te khope te kom ho ke di ke jauzo uwe ni pu he go chi do pragelie mo ke li ke shitwe mi pori ke mie zwe Hego bavdo haunu ke message haunu je dozo shiri get se muker shosedi mhozunu voria nrabi hulikasa nrabi tselekasa ke penyo fazo kacha hego leke salaya mu phalasi yawe nzaubu ke me yeu tseleje nzaubu ke zau tseleje mo tacha hanu no zai ye tseleje hego je do ke tezje se这个只能哈给个，他家不是个这个这玩意做不呀个这哈过来的，他是吧喂，这铺给这点什么说个这铺给说，若不给这点什么说个这，你不hier面这个白肉个这努力你不，喏他家可是个这，哈个白得了的，一个他是呀，也不只咩的，he ke kha zdi hebu na sholi ki vi suhari lesli or he entes zimu le gan zewe deri ni pu ke me thos no nyo jisu christ tabu cruz ginu hela si ga sha pokruwa di hila si ga ta musulanu hebu ke ri mu sedde ka sa chala le ki vi no e chakra ga sala he ntsia no shoya mu he kha ka sala bi ntsia we
chế độ hi có cái shot sa hậu nu vô lệ đấy đấy nhịp bu hi có microbo cái hu su chdi chazu vo zapu chba hi có thép có crotho khabiem pelesia ugo covid sera cái pelemi có gì cái crotho cái bao nó ugo japum hori jas mu ugo ginu cái hu buri thejang uchi chế độ cái sa cha hậu nu hi có lơ cái lệ số gì hi có thì chu gori khabiem pelesia ugo shikaina hall nu ugori shoba mo chaba moliro ugo class nu vodi nipu ko capacity warrior na ladio jabie henyo go pe te zje pitsu tonun hichu toyo ke zo te jabu ugo gi badi ugo bu vorkele haunu methodi to la ga tat se je jabie ke pa thagori zje sidi ugo bunu noe ugo saga sha nun so ha sidi ugo buri henyo ha go ha chat hasali gi vi ugo mi pu go zo cross je do te cha haunu lor ke liye nipu zedi japu chse ga ba mo chsa su do ga ba pe tela ke thezien sia mu go khabiem pelesia ke che chali ta ga su go la ke thezien sia we si zo go mo je chaba mo di japu chse ga do go khabiem pelesia ke chakrata chse ga do vozo sheri hi go ha ke ngu tiu zo sheri khabiem pelesia japu chse ga do he go thenu go campers kori khabiem pelesia ke thodi prese ga do vozo sheri khabiem pelesia mu ke krimori inkitio chi do reverend dr achi vor india se ka za su do di podo chchvog le no ni pu hi go o khabiem pele pe kriya thezri no pose japu chvog me che dozo shri po japu ginu hi wat chala sa che mo ke hidio bu hi party po ginu he chpe kose ke liye so hats bije ego chazu meri ge ba logo zo shi khabiem pelesia traffic meza ga ba gori khabiem pelesia ne pu ka se ga gori khabiem pelesia audio visual gori khabiem pelesia we mu ge bom ha tho chga ba pe teri ni pu la chbazo nzayela chbazo sala uburi u thaun u nidi tenu ka thosidi no shosikile swat che te che tru za pu za ye pe te sen chidi Jesu Christa he kelak le zon chaste we amen amen pe te pezi bala le rivide Jesu Christa za no ke ni se vor ga ba pe te go ke lucia muzilia ti che hau no ugo pu ti gro no theme ke sai la vor ugo ze ke pro ke za sigezri ngubaya musolai ni pu the zieba pu ti gro no mi gro bo ha thot se pe jebadi chutinguli di vor kepe krola gaza krisar mie sigezri ngubaya mo sala sulari ni pu thezeba mo chi dozo shi homie therie chdi moro potike chasenu lavor ker shonu kepe krobali ro ni go pete ke lucia mo ke ni nu ni ko zelia we mo homie therie chdi vorbaro ni ki hera ka baki ke hu ha hase ni ke pele ki kuchdi kepe krovoje ke zo suri se chasia vogada sande uliro higo tefugo conference pom hidi ke hu kise Tenugor Kemba Gatala, Mochi Doliro, Tenugo conference, Pesavade, the Kepugashim Hidi, Tefugochi Doki, who Susidi Ko, Visera Putsaba, Mo Solari Nunuka Tatsabaje, Mo Tido Tenugo, Japutsugo, Suhari, Lady Uniba, Motido, Kershono Kepegrofuno, Papetenu, Nipubuza Yetzelitina, TSD, Century Corgobu Seri, Japutzaliti, Segadato.
go jeliro ke chati su balido go achiakinu go dili lesson to be get so probikazasidi ke chata go se kazasidi go ke chatsili the way chasava there pete president Nagaland no social welfare patogola chadua Nagaland no social welfare burhi ke kri ke tsunu sebaya sido se ke za ke ba hauli ro tiche ni ke ni di me tiki social welfare department statistics se bar ke tsupua tili ro hauki kraparta meche se she ke za ke ba hagoli ro sorkari ki ke kruhi nu ke li ko bizo Sala ke hu mori meli to se ke ba ko house statistics nu lerba mo social welfare statistics me hosera hake kraba deri ke zunu nu hakrubo se ke zalidi ke chachli do Nagaland no social welfare kro ke ba goliro wo hichumie me hoke ba child welfare how num hatogoliro hichumie ke kruhi mu ke rego se moro ke shugo kruhiya how no liro samarinyo go ulhe ulu mimhe mo ke tago ukra uteke mo ke tago teke baya Nagaland child welfare home mefe kenyeba vasi muki hakuliro kohima dimapur mogokchun mu mon mu longleng nuba kenyu hichumie hakisho mutejo varhu ke baki juvenile home ki haunuliro hichumie harugu hakisho ke dukri mutejo varhu ke tsugo kruhiya ki buje mo mu nikini de mefe statistics nuliro me kribudi hitata nye teke mu petasha nichu ko hako we vili di sorkari mato mu mato ke kriri chege basilie seu ketsa ke chimie teke ki old age home ketsa ke chimie unyunyo mu shizu zrimie ba mu keta moro utekeli mu ketala ketsa ke chimie kinunu ume hobaya Nagaland nu kitefu ba yasi ki hagoliro mogokchun dimapur kohima mu longleng nuba ulhe ulhu mimhe mogetago teke ki home for the disabled Nagaland nu ki teke ba asi hagoliro dimapur kohima mogokchun mu chmugedi nuba pengu daru kesho mu zudie chikedo teke ki Rehabilitation Center for Drug Abuse and Alcohol Nagaland hako teke mu kruhi ketula ki ker buba asi ke chanu nago bo welfare homes seke ba gola ke penyofa teje sato ke penyofa teja chabe ugot sato sche ke penyofa phato house uki ke sa hau ubu ununa sakulie mu ke kriesedi upele ke satemia meho bevise ketula chato kenyu welfare homes nu forge ba temie petego buri krista ke krie nu ke mishie mudile ke view sile ke tula chato ki se ke ba mi buri how nu tenunus so ke tula chato se welfare homes ke krabarli mor shoba so karibu ke hu council ko buri how nu halesha sedesh mutsuki hesu ke tula chato dio krista mi buri ke kriem hato chbe temi hagogi tsusugidula chado ugoji kezidi metsa ke chatsale duwe hacha hago sidina hallelujah resido ke kre chuke fage masato ni bu no jido higo zela learning ke masaki hodo susidi higo bu ke zidi no shu ba ke zugularim bishi zero ni bu higo bu tie higo social welfare mato hago lari ke zidi inkinu chalali giviti ntesili giviti ngeli golari ke teshibenzi yawe o ani pu Jehovah no tie chabe tie social welfare mato hago no nipu no tie hato ukikiesundu nipu tsazage za hago no te jage tribute tsuje o nipu Jehovah no makibu no lam hachuge za hago no uza krasu ha zidali genzuge za hebelle bo nipu tie hato tsige za hago
haki vita ke zahago non kino te jake kresu kape te nipu te te matsa ke zahago tsuchi di chayebe zero hiko ke selino te inmates kolari chayebe te vodino nipu welfare homes agono ke bago nipu no jabe ni chunyo ko nipu te usho ke zago shiri jabe nipu te ke tsaki chimi ko shiri shor nipu jehova te daru ke sho ju te no luto ke tahago tsuchi ani pu te ngo vor te chahano no Jesus Christa uke Christ sikile tsuchi di chayebe ani pu jehova no nipu ke robo nipu ki timu ki tsakiri pu marre ke tsakiri no te jabe nipu jehova te wodi welfare homes hanu ke babe tego tsuchi di chaya sho seke ba hago buri ke Christ sidi no nipu hato tsasele ke no jabe hame hobaya ke tsukori tsuchi di ko chayebe siro nipu jehova hego bushiri ke kimpedino timi hago kri be visali dushi no hego betasaje no te do ke vi har ke vi kabe heso kari shiri shura he ke humi kori tsi hego bunu te hato bu tsumor ke shohanuri tsabe visa kulidi so gino zaye tslige do no hego hato hori jasa hego chatasuji di chaywe oni bu hego chido shiri betegi sike no hedino je ke chatsa hago sidi hego kino hego mishima lomo ke krute chaswe amen ko chili ram hake happy ke penyo fatsu ke ti balida luogo ya khalina hakingu ke tukula ke penyo vaki te ja chalido residu hekeza ke cream chike fa ke masato ni pu no chidori hego zela learning ke masaki ho necessity hego work ke sidi no rasho ke bakula ke tishibin ziawe o ni pu ajova no vogeta tigu no hego creasity hego bu hego mato matsugo tsilia beshiwe ni pu no hego kroge sigi no hego mato chilidi hego make devo seladi no ni pu ntejiasne di selam hunzun for yawe ni pu no jabe hego ke nudo ke sa ko petem hosusne mi pu wodi kasawadi no tsame rege da tsie deri ni pu kake sigi nuri ni pu hego bu kake sigi do kakesike ni mutejari si besus presa ke litje siro chido ni pu ni to tsado di ta ke li hago hangolari ke tishe benzia ni pu no ngobu ma hau tsike sigi nuri ni ke tsa buke ni mutejari la ke litje di chaiwe chido hego ma ke nu fo ke te ba temo tejawu ma ko temo bali ji di jisu za ne chalewe amen.
Terino che teje khabie che penyo first siawe hyoko campers ko share di puti se ka tam hoza a kya no hyo game report hyo se ka zasado puti ke vi bavado ke vi khabie hyoko tsadi hyoko bunno vi musro puti bunuri viba shidi hyoko bu game tsakelia haula terino ke teje khabie ke penyo first sia hyoko ke pekrodi zakenye ke hulie agas zakera mu zakerpuo ke se ke pekrodi ke pebalie hatiu no hyoko chudi elder college no ke pekrolie temie for ke lie mi kribudi hipengwa the tha for ke pekrolie shimu kemti hanu ke for pete thejangu selie uni selewe nyoko ke hupuri hyoko la cha ke ba ke mi putiri vidi hyoko ni sedi no pe balie hyoko hautiu no keze ke pukelie Bible study lero raviko ke batava raviko bu puti selie seshe hyoko session ke kri ke tsakrobo kazali di ke pusa mo hyoko topic lero u ke la ke lie situ baketa hauhalero pastor dino pizo bu puti sesa zorali ke vi unyunyo pe tha ke lie ke batava krisetu bu puti sesa ki kru ke pero ke tsa hauliro lanu vi hinyo bu puti sesa niko azapumie tsudo hauliro pastor megozeno bu puti sesa utzazo mu jekel huzo se ke tu ke tsa dr levino yos bu puti sesa se she telauliro go kelie kelhu sebu meru bu puti sesa de ke puko uleson ke se pevise se fordino nyepu za putsudi hiko ke for pete tejangu selewe mu uni selewe ke se gazasia hato hau se de ke लिए do hiko har ke tekrbo ke ze ka tsvordino kempe ba ke stiki nyoko petiri ke chanu nyoko za visewe ke se uke hu pete pe shisia nyepu bu jabe tsako pete mo sekelie tslie tene hyoko che campers ko ke zedi tsali yopo tsebe nyepu za putsasdo
nuvugo nego tali nise ke penuvu pejewe ache persegedo liro chedo ngo dekepu sevor kezasegedo venu persedo paget sogo to take care de kuso ponu kedi mefata takezo paget sogo to take care de beteo persedo potsegi jayo ikonia nuke vo siro Sakim Heidi ikonia nu ri Paul mu Barnaba une juda me synagogue nu le depu ke shiki juda me mu Greek me ke krari peleleta deri pele ke juda go juda ke mo ko fakir hsidi ukobu ke pele go petsushira sla une telhe sunubada siro tef sedi nipu jebepu pone poe une ginu zasigo mo ungo cheleke vi khas dipo mengu kemeje dio ke thozo ge cha japutse deri renasnu teme krokene chda home juda go kicha muke krigo apostol ne kicha thada siro juda go mu juda ke moko krta go zedi une pese chiu ke chebe une vage to hle apostol ne su sileje ta likonia kijubu no Lystra moderbe renane siro sonoki ke bar na konu voda di une soko nunu dileke view pu pathato da Lystra moderbe nu ke vo Lystra no mepo panoletze nunu popi shota dim hakki pori chato chegemo kerne ba poba poe pol di purnaba pole pomeho teres mu poe sirholeke to ke peleke bangus ru poe mele por hechdi shile di pinebe thalije size themeo kar shidi chatoleda krodiuwe polsege su muze likonia me de nunu she urhechdi terhomego theme hichf diker uzeto de sidi ngo uko barnaba ose zeus dike mu paul se hermes uta ke krilaman pode pukochla siro zeus zevo reshokyu na dike jare ko shekiba ru tudo moni putsago se chareki vor po mukrodiu reshot supe unitsato odi deri apostol ne barnaba mu paul su sije unefeni cherhadi krodiu do nuvo shekhoi dishe kezego nego kyo di hauchiaga heri nekem he themeze mu hine nibum ha kemet tho hago nunurari se ri to yakeja okepenof ti kiz zegeja mosunuketo pette tsegesh ki voleketo la deleke view seke vorzo tez poe teme pettebu uto umbedo chetodazo deri potiginu ti pers di posi rechleketo tiko she ke krisdi ke tsa sene ke chukel hotsas jiu tenu ke nipe ne zdi pakevi ke chnu poto pojapu chbayazo sita podi hako puzori krodiu reshotsabe une zgetola kares sedi khale deri Antioch mu ikonia nu juda me hovor di theme kro hope uko kichasle sidi uko kiche people vata mu po se sheta di merhas chase prawa deri pathake lego po huf tharu po shile di tola nadiu nuleta sashin he po barnabas derbe nu voda Syria Antioch nulake war Paul mu barnaba ne deleke view pe derbe nadiu nu pathas di theme ke krabu pathake leme chile sashe une la Lystra nu war di to ikonia nu mu Antioch nu voda sunu une pathake lego chikemetis mu ke pele nu thef thale nu di she we uke penfu ke dinu leketola ke petse ke kraze ke se morosho idi pathas sashe une ke hu popo nu uko la pitse me ke da pressure li cha mu me vo di uko khabe uko e popelle ke le nipu jenu swata sashe une pisidia fate Pamphylia ki zunu vorle sidi une perga nu deu pe pathake washe atalia nu keda siros nu une ruzele di Antioch nu lavoda rena sunu uke penfu nguke meje patho chnus mu une su chiwa sidi une sunu votsoleze kehu nu themeko ke ngule di uke penfu une ze patchege
pette mukim heidi juda ke moko bu pelele ke to chao khrisdi si jego pusa sidi unde poti ho snu patake lego je pada yupse Poti ke vihala ke penafe peziwe. Uko buke zedi poti ke pula lege vitibo kakasla ke tezia kape ke penafe zia. Uko mhaga chego lesu proverje mo jedo aliro to te kere die chapter kere die su progeto diude. Mhaga chego chapter kere seuliro uko zevordi Pisidia Antioch ega tu kapsosha vogata sanden pastor Nino Kindo su ernelie chapter kere semo kere die hanyendo Paul missionary reve kemeyese bagajogo supuya Paul missionary journeys 1 2 3 mo hauliro po missionary journey keriatho chapter kere semo kere die nuba mo uko ki jerhiu ri porhi ho yo sizadi ke puro remetiesla Antioch ibagache Antioch kenyeba hosla so uka vawahe kepelemio ko piesedi Christamie di kile keriet hosuliro Antioch suliro Syrian Antioch ute suliro kirdi Jerusalem kepenyoza tatia kirdi tatia do mo ko tievo di Antioch Pisidia Antioch no vorto ke le soliro vordi no sedi Turkey uko tie riunu lestalio su Turkey unye dono Antioch Syria Antioch mo Pisidia Antioch tie do Google go no mohoba ga kilometer kres sorodi hetenya tata sge ha puba tie zmi tiuliro ski chapilevi ugor ve chago dere chiliro go Google map ko mosliro cha mo chaga zotogori tabio ke shiyamo pod distance Syria Antioch mo Pisidia Antioch kilometer kres sorodi hetenya hetata tenye 687 kilometers ki bo baga jasusa ngusha the Syria go porhiu sizaliga dola che Galatia di Pubaya gaza Galatia lirogo province po suliro Nagaland getzer hipo no lesrevin here Galatia liro mo Galatia crop pop province crop districts ke kriga chaba district kemeye die mo suliro Phrygia Pisidia tipuga bao ugo vodo gaza Lycaonia sasie Pamphylia risaga suselea sla district dieba mo district dieba ga chuno ugo do liro Pisidia district no Lycaonia ugo Lycaonia really Lycaonia so no pure mo hakiha district kenye ponuno ponurvevorde Lycaonia liro go reve Lystrashire Derbyshire petegolio Lycaonia no basla tachgiha ugor vedzeu liro tsukia no mohopakrado Pisidia Antioch no Paul mo Barnaba unye diepugasha suko kepetsu nigada sala unye haide nyopego unye pigino no nyopego kafawadi to ikonia no voda isi tute kerese kuso hepengo bono hapo khawadino sedi ke krinu vogata unye the chieliro Ikonia no vordemo Ikonia tie Ikonia present day Ikonia liro Turkey no Konya igata sitiu tasi Konya Konya ke bosaso Konya part do dere Konya zuda holiro mo Konya holiro Turkey no kije kemeya toshe city kemeya toshe nol huzo ga chuliro che hadza
hadzaliro diegi ba dere tiro kerdi sorunu bagata population vodi Istanbul no go Ankara no go thachige krigo sukosa Ankara no go suko park taz ge chlanu no how hatie population zoga chu population density ro sorunu kerda si deri tieri rana ka jasse po go ikonia isidi ke puga bauliro Paul mo Barnaba unye ikonia no work liye unye jokitche aga jage mie baushe Paul rana ka sapunu volimo synagogue fovo isia Judami ko kirabo bashi sunu vodi judami ko zedi keti japuche ga chusuchia ikonia no vor ke liesie unye vodi synagogue judami rasoki sunu so vodi nyepu japu se che deri unye judami rabigi japuche moga chusu ngulido ogo tigino pragasas no ernegelie ikonia no vodi synagogue no Japuche ke setiki juda mi kakra mu juda ke momi kakari peleleda isi ke su ngulie kepelle no juda mi mo juda ke momi kenur hegelia su ringusha there is suzedi ke dipo parga suzedi juda mi mo juda ke momieri hakepetsu no kenur helagelie group posike chapar mu group ke kriu liro kepelle go petsu geche sidi Paul Barnaba no go sie chegeche uko tepe shogeche uko jeke shogo pugeche su se chedinu se uko judam yekropo happy sidi uko petsu unye petsu geche su se chepargata silie mu salari levi mu moroshe katalado Palmo Barnaba unye ikoniano batch hagata sasa ngulashe unye tigorpo khapi sedi je japuche gacha ho petsu gacha ha thosogo sa cheka mejwa moroshe gacha la unye tigorpo khape krashe gacha susa ngusha mu ikoniano unye japu su chegachunu uke penefe Dieu kazaka shosunu uke penefe Dieu zeke khedinu sedi ungom ha thori parga chasa ngulasha mission fields kono how hangu seya uke penefe Dieu vodi thachaka sagropono puga shosu zedi uke penefe su meke metiga shunu how ha adiezo mo how ha ka thoho ike chuno ungom ha thori piesu pesagacha Suzeki Keshaga Sunguyamo Vordi Ikoniano Sheri Sungulia. Delegavu Patagasha, Delegavu Patagasha Susidi, miraculous signs and wonders, Sogosari Pargacha Mulasha. Mugaslati Mathanum Hatabu Leshaga Nuliro, Kepenefa Diomo Ungum Hatohaniha Gezeto Gacha, Kepero Pevisegacha Susa Musha, Moga Penefe. Kiga tigrupo no signs and wonders hakoha khashaya mo pomhasinu no khashmo shotayaga ko suleshliro pod dio mo ke metiga cha pod dio ka thozo ga cha approval khashaga cha sununuri ngukelie ngulia John Calvin pugacha God hardly ever allows miracles to be detached from his word. Signs and wonders are bizodadi. Podioze ke khemogata uga penefe sigachati khashia mogacha hanya hakapenyo sidoya gaja sus ngulie. Ogoche kinuke pugashakem hedi kepeleno kenur hegelie rini juda mikropo mo juda ke mo mikropo kepeleno kenur hegelie sisni deri juda mi ke krigropo mo juda ke mo me ke krigropo hakepetsu nuri ke nur hepevi seleda mo go premenioshuliro uko dono ke nusipevi seleda mo ikonia city administration rilevi kratami go zedi ke peropevi selega tas nunu apos Paul mo Barnaba unye petsu segata susungula le mo
dia chao bo go mohosnya tu kuso dienu deri renasno temie krokenye chada homie juda go kitsa kekriko apostle nye kitsa thada apostle igacha dia haya go hoyok ke pushne apostle igacha dia ho ha se strict sense ponuri parlia get zologa hoyo general zaga chapuriba mu Paul mu Barnaba unye se apostoli di tu hanuliro apostle nye isi there 11 yoshodoliro Barnaba zogachuro apostle zomo Jesus Christa apostle zomo kidisu pudagaliro uko apostle egacha category poliro category kerioliro Jesus Christa to kedda ke liye mu poto ketche ke se mi kere ke ni ko demu mi kere ke ni ko se no Paul mo Jacob Jesus siezeu unye saga chas no ko mi kere diegi po category ke rio no uko sap uko leya Corinth me ko ke rio thepfe po no heading ulie ha pori ake kha jata mo me a apostle mie pomo me a unipu jisu ngumo me ke krimie kitsawe a apostle mori nyeko lawe a apostle potuzo nyeko ha nyepu nu a apostle ketapo kecha zasizo chela isi lavorde kerepengu tu the kerepengu kuso tenyeno tefe Sasie po Jacob pengusha mu sasie ta apostle pete pengusha siro telau no povor a nyopemo di penyokelie kem hiuri pengusha a apostle ko dono kachotho mebu a se apostle po di kilie smo a o ke penyefe ke hu petche penyechla Paul to ke kerno apostle category ke riu mohosli ro Apostle Miliro Jesus Christa zedi ke perogacha mori Jesus Christa hila ke siesu ngudi su japuche gacha Jesus to ke tsege crossu ste sala so ko mikre ke nye ko sesie Paul shiri ari apostle miwe mu Paul shiri Jesus Christa hila ke siesu ngu Damaska chanu popengu gacha pasu pudi asa ke chotole deri ari ugozo igacha Motie Jacob ibaga chaholiro Jesus sidigo mikere kenye ko motadi James the elder how Jesus Christa Jesus hiezeu po half brother them susa ideo ko hako hapisedi apostle ko isia sala in the strictest sense of the term dietatu no apostle idoliro vordi mikere sedia hako harabinu selia kachuzo mu Barnaba hanubamo disiliro Kedipula apostle nye kitsa thada igecha dio Barnaba sapragachu pardagali ro apostle category ke kriuli ro ke hutho ke tsege apostles of the churches sigecha category posaba mo Philippi go kenye mefe penguno provomotha Epaphroditus ke tsepesedi uko kishagecha diepoba mu uko aprozosto Filipi go kenye mefe pengu Sizori asiezeu azeke die sedi lietoche siro Christa chapahi chagaja nieko die seka voru so nieko die seka voru messenger mori great nuliro apostolon isi mu atropfaki ateke ka jao Epaphroditus ka tsepie nikish morokesho leba hanungu ke le ke hu poe mi popet holedino sedi u ketsesh apostle of the church sunuri category ke kriboba mo chapter kere se dega chen ugo pastor sato kindo renega liuliro Antioch Syrian Antioch no ke hue ka chatsbadi Paul mo Barnaba unye ka tsepese japuche segato no unye pet thosega officially unye ka tsesega musla unye piesedi apostole ga hawhari potuzo ga
susa nubamo ko su leke krileli ro Barnabari ke hu apostol da zoga cha sununu lele rivi unye ke petsu susa kramime parda mo cheli ro vodi ke jamye korize ke khepe vile da kratta go isi kratta susa ikonia no kratta korize di ke pe vile ke tala no Palmo Barnaba unye pesse ke cha su mathor bizomodi unye pesse ke cha Yesuliro ukengasagacha insultsagacha mori humiliatesagacha biekatessagacha sununu par ukom harholiro ke dipoga tiliro unye tha unye mele mori unye kangaga shazomodi unye ketiepe unye pewagoto ketiegelhupe unye pewagoto tiebe physical harm suri lebada gachla Delio sile katala uniero ta celio pisidiano ta ikonia rana listramu derbinu vorta ke chogo susile ta district ponuno ta district ke kriponu vor katar hipo lesrivi sidi unie celiro likonia mierana listranu vorli listramu derbi hanyaha Jeppu gacha Tetra hanya luro temel hubamo hatikiliro population ni temel kramo leske sibamo sasye telhi charimo sala savodi pokeza potagacha development go vobamo gacha Tetra porhinunu le rivi mo likonia meliro hakoliro lesem hasi bamo Sisye tumu prasimo gacha katsori krapishe illiterate to gacha krapishe muslavodi ukevegamo sa uthot sidil hubaya gaja zomoliro hasirivo utsogamo tigacha techa kenyeda gacha susnungulie derbimo listranoliro miamiam hakasho chaliro vodi nusedi temporary refuge Lanuno vodi techa suguno badi toladaya gaja techa sigecha ripuya mo oko listra isitalo listrao Timothino ralade Timothia hanunu vorga juseleya deri Timothi liro ikonianure temie posigecha ni sla pozano mie sheri podesigecha go kano para provoliro Timothi zepuga jusuringulie ikonianunu Listra no vogacha tirhiu no mostolio kilometer hepengugi boba mo unies no vorlie Listra mo derbi uniero podo meala de kilometer kribo di hepeng mepfs ki halabade mo derbi no kenori ugo ngulado derbi no liro miepo temi meyega chupo baga chulio Gaia ugo tenye de Gaia is English no liro Gaius so tritanura dikelie Miepo chudi ke hukrchaga cha miepo ngulalie Techa hanyenu vorkelie mobauzo shiti listranu vorkelie su no nuko moho hakiga chukropo chavode shiga jasus mohoshike listranu vorliete listranu zogajo hake digropo chda shiga jasu petse di tushe der binu zogajo liro ha petse di sisivode chugo tumode Dere listrano ker niemiepo, reniega tamiepo, sepe vigasha susa mulie. Reniega jatemi hauha, zetia pole po chika shrogasha, mogo lavodi chapter seno, pitormu johan unie reniemiepo, su chika shrogasha sunu, suniha kemhese. Vordino sedi tie, Kerniemiepo, how have Ponichutenu, no, see a chat to Mozogachapo, Sunupu, Vodi chapter Senusheri, Palmo, Pitormo, Johanunemipo, Chekashoga Shori, Simhetu, Ponichunu, no, su chato Lemogachapo. So see, Kenyano Sheri, Kernio Mohot, Teresa, Gachakatoleshapu, Palmo, Barnaba, Neri, Pomohot, Teresa di Popusia, no, Gachasu, Pusha.
Peter mo Johannes Nyeshri Kernyo mohot tersdi hene rakaseto mo suna rakaseto mo deri seketo Nazareth Jesus Christus zanu shethale jesu shethada mo kem hese mohot tersdi Jesus Christus zanu no prasmo sheta mo karaseta da isikeniri Kernye mekenye sikecha chepevik shagacha porhike themi kekri Thatcher kekri deri look account mohosliro tupi kem hese shagacha sasaringusha musigata unu kim hedaga likaunian mieliro uko su cheke su sorholegata su sangudi roshot chepesedi palmo barnabo nyet samor shagata su puparda disula sula kenu ridin sedi mako fasedega su chada Kedipola su sida ga gacha zepo po background po ba gacha la ha par gata susunguli Latin me lesho tu gacha me po ovid gacha gazo gizo korizo ya gacha po si por liro population metamorphosis igachu no tietzeme zepo tusha mu tietzeme zepo tu pe ga tonu liro jeko pisidia ikonia mo Phrygia province ke kribo mo Phrygia me zepo tupedo mo Phrygia me zepo tupeka to so Iconia me mo vordi Iconia me su siba me chezo tedzeu kim hegaliro tietza terho ker creato supreme god ukolaliro Rome no ko Latin me no ko laliro terho ker creato pozaliro Jupiter Muponyo zaliro Mercurius. Unieto unyechepe kriledi temie docheledi Phrygia me kivorshe. Phrygia me dono hivodinu sedi unye pesoshe nuga Jesus favo. Deri me pateri unye meliewawa asi. Unye meliewawa ga jesununu. Unye rovodi tela tono hake jesse. Pichemie kimie nufu kenye liro unye zaliro Philemon mo bausis isi unye liro mat jatop fagacha donusheri unye ro Jupiter mo Mercurius unye peso sheshe mo peso gasha sununu unye tajangulie deri unye peso mo gata skoliro zdibu vordi uko tepe kawashi mo tedzesu Phrygia me zepo mo Phrygia me zesu Iconia me su sipto sala Barnaba mo Paul unie vordi temie kernia how hat chepe vishagata su ngudi ai terhomie hanuliro Zeus ugo Jupiter liro Greek melaro Zeus so sie Mercurius liro Hermes King James version mohovoliro Zeus mo Mercurius unye modinu sedi Jupiter mo Mercurius unye sedaho King James version liro Rome influence nunuta meche dere King James version liro tezas nye se ugo tie sega bahanye modi tlasu kezepo pubazo poliro Rome Latin me dienuno poliro Greek me dienuno igachuzo mo temi hakot ze word hakot ze metavordi Paul se Hermes da mo Barnabas se di Zeus di Rosochipio nyetsudo ga Jesus leda mo zenuzo ga jo Paul mo Barnabas niro pochau sile moda meche ukwel uto udie likaunian me dienunu ker chado hasika mo kizedi me ke krime dieri siga chatsari philivi there is law ko me reading se di Rosochada di tu dogo hover ga tasus Unie tsekisus che di bocciadaji si parla vide che no pochau si legatas unie chedi su simo heneri temiezo henie capenio famo is di sus uko melega sus chepar gatas singulie mu pole sidi dile ke view se uko kipuga cha kuso ker penguno ker thathache ke hangulie do Paul ministry go mohover liro mu pole shtu ga cha go shari
kose seditu Greek nuzoshiri Greek dieke sutogo seditu hakesi thodio no intellectual level no miki japuchega synagogue no leliro Catholic je Old Testament Catholic ke we no highvorly pochake kriga choko pupe sedi mi patha deri Paul evodi lesa sike moko donuno japuchega record haya hazolevi mu poevordi hako donu japuchega liro uni sege klamnya poe vodi Catholic ke we no hibale ke choko pubare ko potasilo salas ko pumude deri vodi henu vieko uga penefe siga jule poem hago petepel husde ugo bu sedi ugo jago kriego cha isiga dos how hiniesu zepu pie nyugo pesiale isidi uko silie kato uko context no lerdino sedi henu vieko no pudi point of contact rosu chilidi uko pethada ga chusu sangule do uko mieki japuche ga uko strategy kira pununu ke selivishi hakasi semi poliro ledi profil no sunu point of contact di sunu ke puba di ulederi Jesu Christa hilega jo mezobie sedi pobusi ke लिए lessi motto ga jopo Timothea din hanur hutu ya ga japo henu viego ze ke penudi tu ya ga jap poliro sunu port samorsude mu poles riunu no ukorat sedinu sedi Jesu Christa zepu ge jesusungu la japuche no ke hura ponuri sede levi deri teshikira po word ga julio teshpisidi Jesu Christa ge no pe upesi pengushabada ga haula shiri pette ko kira ponu sedeshi susakira ponu sedeshi pothalauzo ga juro teshpi word Jesu Christa japusu sezeke keke ke jesusungulie japuche ga jesu sezedi ke petu la sierga ta sanguli do mo tie valiro ke tie ke lupi sedi Paul pewade ikoniano do jega ju lerdi listrano chattu be pogishasa ikoniano ke dibo ke mega ke tie pe sedi unye pewada ga cha unye kyanga ga chu zomodi unye pewada ga chu su herlie der unye talistrano vorda mo ikoniano kemiago unigi chasanya bagacha tie vordi listrano liro chepionia tsusha kata ke tie sedi Paul pegacha ugo susa ngulie mo ke tie Paul pegacha tigi Paul am haga krapunu vormeche uthoi di legation zo shari ke tie ke lupe sedi Stephen pegacha ki Paul sungu mu Paul lavodi potopo pisedi ai Stephenry haigacha pozeke seru igacha suri lelevi Paul how had jet to get ke no vordi Corinth meko kenyu kerepo mefe penguno po ke mejegacha zego tu ke kerno po haidi tusha va semie bu sipia ava va po ke tiepie ava listrano mie bu ke tieke lupe se po pegaja su po su se recollection le su tu va metie se sie Cornimeko kenyu die tefneri mie hepe sepi deri hebu here bitamo have piejoa pa hauri lavordi tilistrano ke mejigale su lepe lebadi tupia korin me kotslivi have piejoa deri hepe kawamo u vwagacha ke tiepio pewagacha pa ke mejigale hako ha lesha tupia sedi u kotsalaga chagono sokos kraladi tutu shagacha lukia kinu nguledo posiedo Paul uko po ke tipe po vaka one here tepu semejo Paul sa listrano po versa ke tipe sedi pe uzedi rna ke paledi ke tipe sedi u pewata zo musar nano la lega to ke mi chepa sezo deri Paul rnanu la lega cha
nanula le di zada ga jus zche a pore primo ga jgem hi meto ke chegel hu be pewa u pekriwan nyo zo sherisa la sieli di to la renas nula le di sejere lili posien he isi look at kanulio posien he Palmo Barnaba unie derbinu voda musu kilometer kriepodi mepfaki boba listrano no derbinu vogodo miepu ke chegal hupese u pesega jasa u pepe shopiwada meche dere posien he u revechla gadasa u ke korigi thede bobashi moriki thede burike mejidir vedo doshi ke jasu serile mu popor ve how hapo first missionary journey u chiti ga wasi po lesha tu pesi de Galatia go cha mu Galatia go tsga chuno pom hapo tu ga shasu uni se ma ho process do Galatia go soru keretenie Galatia go soru keretenie je ya winu me poburi ake hiusa hetaje kekrila munye amogi a Christa de liemio gacha thepfoto gatala je potie reveto gacha thecha kwa pete Galatia mi ho ukoto district lerdi pugabao zomolero ko district ke kriga chunu puba gachu zomolero pete Galatia no hibazo chilio mope tulapia Galatia go tsugachunu tu piese de go tsga Galatia me bu si shi gan yo cho tsie ne go me purya ke hyusa hedaje ammogi che wa a kristalano thepfrip to de ho ga cha listrano po vega sha po pesha ga cha po peker zawa ga cha so seledi no sedi pa chuko tu meche listrano no there be no vor ga cha su sa remo ga cha reve pote mo Barnaba po peza chido ga la po nuri za meche musu zeke kegacha tazega tumia commentators ko pugacha listrano derbino vorgacha tacha quasi vitorse o podono to hivogacha kijatu tieterkino mount Tartarus Turkey hazivi semeche pekriego to tidi kijatu gom hozef di bagacha muchidi podono to vozegacha no sa unukam hori ngula lenhe nature nunuri mo Barnaba pozedi kapazato gacha sugunushre po ponute fulazali di revevorli nie deri reviews revega chapide hanungu gasha listranu gasha liro doyo ponute nie kita unura didaya shiga chaporingulasha listra me ko rosocha dadi utugo hovordi no sedi rosocha pie utsta gatha doyo puno ke chegal hula pie Paul pelada gacha ukelle to punur digata muk look at to get no wordi Paul look po account gospel no zhe to gacha Jerusalem no zhe chigata susatusha temiko hosana cha di Jesus Christa ka vorusus mengu pie mengu kal hokemedi hosana chagato su pechaba modi guwali che ga cha fe praula pargata gem he ga chapo Palmo Barnaba nie piese di ter homi gem he di unir shoda ga cha su doyo punu se di uchege di la pie mebu nu chege di piese di ke chekal hula pie u pe ga cha su ka zo vogata musha unye chidi der binu vorda mukhenye ke puge bagem he di der binu zo ga cho hasgo chvode ga cha po detail account khasmode deri haponu pugasholio kusome feponu Palmo Barnaba nie dile ke view pie derbi na diunu pathasha di theme ka krabu pathakeli me chlie isi pathakeli me chlie derbi nuri rapu ginu no theme ka krabu Jesu Christa pelemlie mo sidimi chkeli sus ngulasha unye missionary journey career vota gaza potino vorde mochiro la pesiga chu sumudato there been no sidionia listrano lavor listrano iconiano vor di tidio ko hula sevordi Syrian Antioch career pugabas no lavorde mo revela vor zake chatiki reve pesia lavor zake chatiki
Listra no shiri Iconia no shiri unye ke hu pesse ke sosogonu lavor ke tiki unye ministry ke dipoga mie cheke tepfu ke che mie nu mie ke che cheke metti ke che susengungu isi ke hu ko bu ke hu pesse ke sosogonu krta pesse ke che temi ha ko bu ke hu ke femi choto isi di pichimi pe thoshe ke che susa ngulasha sla Japuchevo che no cidi prusharo, moricidi doporvevo di Japuchesaro i che modi la pesievo che ci conosci tecchie che risa, c'è che te fuga risa, musu c'è chakrie pole puga ciò, erdi Gesù Cristo si dice li che Jeho che ci surisa pi pusha, musu iconiano sheri mu Tecela pesievo che meje sedi Gesù Cristo si dice che tirinido ho che ugo ki pugasha suringulie motemie pelele che semie petropesedi che hu che femie chisedi sokosubu che peleo petha ibagacha susingulie unie sidi soko chavordi tiro laki nuvor vortaje mo lavor che tiki tetrobono Pamfilia no sheri Pergano sheri japuchesha Lavori techa Atalia igacha oliro seaport potato sunano route teli dinu sedi Syria Antioch nu lavorde movor ke leti ke tipo kemhega ugo chapter kere se u sedega cheki ugo pastor puga shike mini ke huwe unye pet thosha unye la chasha mo officially unye ka tsega shike mini unye Antioch nu lavor ke leti ki unye report ri khalasha unye official report u khalasha di dile ke viu kim hedi juda ke mogo ki votage shigacha se kim hedi no sedi temia ko dile ke viu lele shigacha unye ni sedi su pie unye ke hu unye home church relton he unye ke tsega shudaru soko ki japucha sedi temia ko bu uni sekele sesricha unye reve ke ri hau haliro tiche kenye mesegi por vedo gatasu no parba mosla uniri reveto chakatasa Antioch no unyeti khazasho do di unye potiho pada igechepu kuso tela toyo sidi unye potiho sunu pathakele ko zebada reve ka chabo reve chabu ada ga chsa lavordi tiwe kitege no do bash do igeche hiu de Ogo tedzeke puge kier hakuno ke dipo lele vidoga macha macha pengu rekridi ke pushne Paul Barnaba unie reve hakuno voga cham hodza ke hu techa hakuno tomo gacha tomo dere unie ka vorasus ke hu sedega shis sangulie mo tiche ker posie Tia valiro vodi Galatia no chesha deri techa unia second Paul's second missionary journey, third missionary journey ako pette ka sasliro techa province ke meye Galatia Macedonia sasie Akaya mu Asia hako hasati checker donono ke hu parda gacha susa ngulie Paul pokavora ke hu Krista ke hu sedesha gacha mission organization chi doropo Kaseu krigatala moro secretary bazo dere ponunya tosu ke hu sedesha sagaja mu ke hu sedega so suzedi pastoral oversight uko rogogacha uko tahita rogacha uko petagacha kroponuliro uko kerhegacha kroponuliro uko nuchepe logacha policy letter to gachuliro pokavora sukosa krakemetiga chlanu no po ministry we sidi taja Hake vagadara ponimo sedi ke patha ke tije niego ki di hidemo igaja tu pesedi ke hugo bo ker hega trini ke hugropo usieje nu thachaga ba Thessalonia ke mhekoliro hamole igaja Jesu Christa la gavorn he modza siga tagori tidado igaja go tu pesedi nu tu pe logaja sokori chvor por hige kriga chunu no ke hugo thekega pessega susedi thekega musidi Poi petela pununya di amosie mecheka kale kenjro igateri lemo. Deri local leadership ripesesha.
huwe poya poto po moholi vi iga che ke pelle sunu ba meche ugo mille ka thatsa ta shoga che susuri lesre vinye missionary ma thotsa voga che tigi vo mingu shro ka thatsa me kro hido vo ya ka thonu sa mo vo ungu ga sa tigi athemi ha kwa krimola hadi unu me kutte ga che tiri ni da da isi di uto pette me sa shmoliro uto usele kenjin he ga che ka les kitsi ga tre parda tolia le thome go gi ugo sita morivi kerla mnya ke hu poto che mo meze mori thatsa ba zo shri suri krista ke hu zo mo krista poto fosu siba musla pod dono poto poginu u ke pene fe pom hasino no mo potiu no poto pokrata se party pom holi ke vi themela parli vizo gacha kelle ke u kelle su tatiele pekradi local leadership hari penusa morsho gacha sasari chapole shrivi chakenyo liro palmo barnaba unye ugo ke puta dadri uniro Syrian Antioch unye ke tsesha ke hu mo uketsegasha officially uketsegasla unye lavordi unye reportri officially khalasagacha hyunuba how hari sike krivin he ugom hatsaga vonu ke huwe upethosha ubusinudi upethogasha su wevodi chledalura lavordi sileta hogacha report khagasha suri pochani mo pomarregacha selewe uto uravepo uto program bosa pochakrido deri ke huwe upethosde ubum hapo chabali rosu reporturi ahathede chliwe mori hathede chotole modawe ega chiri ke hubusidi suzedim harhala legacha suri potuzo gacha lewe chasu mission ha thochgacha program plano plan zogacho bari potuzo deri plan ke vale ganja isizo gata chata morivi mission field no voliro potsofoge krisetaya ikonia no vorge chati ke tipo kem hega barnaba unye zogacho ikonia no bagat bapet chagato leto molivi deri voge chati gi mikropo ke tije ke patha unye petsuge ch diesko parasla sa khrowadin se todalero mionye pel lepe shoda dasla poti khakeza dekhasidi chikem khrowa morshoge ch chat tu besidi pubu khro wa morshoge ch tipuri ba sala ai program mori sunovoda morshoda mori atike katiada sala thiepsu ke diligenze de sizota mori uke diga wasasri nido dero ke penefe unu chise diobu ma basa morsole tiahano needs balole liro sunu bacha morshogata renido Logo Jisu generously Johan Dieno Jisue to Samaria te vocati ugo vordi sikar Samaria sunu reli Samaria fa zeke selie ugo kinhelos tiki vocatla doyo por refreshment but ledino sedi ugo revese de la godo susapu suriu no tavor deri Samaria mie rernapet teujdi Vodi Diego Kepuga Shatiki Pette di responso pochi forgata possus mushdinu sedi sunus Jacquinie Badagacha. Kinhe refreshment potsaledi ladado igacha program poe su Pechape Sedi Jacquinie Jategenie sunu Badagacha suseringulacha. Uko ministry chagacha mission field secretary bado. ABCC level no mohosadali ro go mission field potise ka chathos chievodi Sikkim mo East Nepal ki hatalevi tiche ser so go matchovorde vakekra ugobu nye kotochi pete pile da je ga cha suri kercha chiri su kercha ba mo she de atigi zo she su kercha de nye koto mohole dale he go che pe sila da morshute nye koto thale dale ga cha Surikert P. Deri Kashawa to the Kasari Kakasha East Nepal sa Kashawa Gatasu Dojiri Wadazo. Mo Sikkim Shericho, Hego Techeno Nue, Hego Geneko Kemahoda Mohamada, the Nigu Tadojado, Gachaka, Sorike Puwadazo, Mud Dojiri Wadazo, Deri Haide Kashawa Lake and Zagacha Sungulada Gachano, La Lediogo, Tezebi Sidiogo.
uko chekete pusa morsho ke tiba mo sige chu nu ta la vorja mission field no liro hidaya ga ja ugo susri laborivi ulie thomie achiki ba be chathorde ige cha mi homi ke le susri badado deri morosho ke cha mo uto utiu no umhar no tatsole modaya ga ja Palmo Barnaba near Bapet Chamors Dagacha, Jisuri Saikarno, Potika Sashamors, Katakimidi, Ugo Tivodi mission film Harkabun Hat Shabato, Sukonoshri, Potili Samorsogata, Umharu, Planuzeka Terta Zoshri, Nipuja Pugachuno, Susa, Pasisidi, Happy Morsogatri, Bayas, La Susuri Lebarivi. Tadiu. Palmo Barnaba nie Temiogo, Listrano Temiogo, Roshot Chipionia Zudadi, Utugo Hovorka Tatiuno, Unia Laroka Riedesu, Unia Vatovade, Munia Haki Porisilenja Gajusnusa, Unia Echidin Zidisu, Ugo Kaga Jususungu. Jim Ugo chapter Kerek Kenyano Tedzepo Herod. Zeu no mohosiliro Herod kedu Herod de pupevis segasha sigacha musha mutemiko a prososrogosu ke kebivigo dnya kuso chapter kerekenie kuso mefepo no mefese a mefenu no prosdo Saki Herod turmo sidon temiko gi ponimo pibaya sla ugo keze potchedivor que Dieu je boucajou blasta rachliekata sie u koe que Dieu qui jenunu que che ko ngulia kajala poki vithochada siro jachega shaponhe Herod que Dieu pubadesu poke di feniko selidi que di baugi balie sidi temiko ki die pusha de pupe visa shmechepo si te temiko demo shekuidi Temimone, the Romia Fede, Isibada. J. Tetselbi Potsugaja, Herod, Temi how po Fernegas, Temi Femodazo, Temi how do Pof Temi Femodazo, Igajasu, the Romia Fede, Idi Popiepacosegasha, Polepacosegasha, Su Chagabatigi. Poekim Hedaga, Deripo Kepenofets Hemogajala, see. Credito pesidi che penofazzo mogacela che tipo che mi daga ni pu di lemio poto va ponu Herod che fasha sidi zo chebu pot kriwa how ha ugo pete simor shogacha mu lemenios semor shogacha diepo bawe Isaiah hedie genya tatano ugo penefe puja I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to another, nor my praise to graven images. Uka penefes I use uga chu misega zalil ho isi. Siliro uko polanum hatsazaga pette kazaga pette zayu glory tetseteru piepotzaga mese. Herod silemodi mie popu pejas sega sunus ke mie koda fabuno poshe jau susavor. Palmo Barnaba oniro hauzo gajuwe henie lamote henie ka penefe si dimiezo polietromezo henie ka penefe mo isi gajuwe pete zaye pete sus nelabe ka penefe tsgaja sus hipongusha lietroga chunu shirido moriogo ke zedi ke hum hatchega chugunrido hatchega lesugo sedi ke me koda heke ke me koda shogacha derim hatchega lie How can ni pocheli, japu ke vi pocheli lirosa, japu zaye pete, sela ke penyo figi vorgacha su chumor shogacha hanunuri ngulaliwe. Chapengu mo telau. Paule, po missionary journey no, po missionary revenue. Ke koke kie zekase pi. Che puzatiri ke mejese ponce ponnu shiri pokalenu shiri mesise ke chiri zekase do. Poke petsu pargatati pola tepi mesise ke sesrize ke sedo che punu me buka chike lupe se pope povega che sukurize ke se
deri Paul kalu ha mo pom mission mo ka sitigi ha pochto di pe pile ka ta sunu ra share ni ka mo sunu melela mo ka cha poke kiu me cha tu di sunu pothala ka zovo ka sha su sa ki thade puri u cheshi mu pwe dile ke vi bu kim hero themi ko ki vole to shi ga cha su piese di pokale ka za thu che ga cha sala ponye seba levi nzunu mi bu po ve ka me re che sa po ke tiebe po pe krik wa ka mo yo che sa dere dile ke vi hara po lavo mo ro ka cha su sa ledi po shin he la si di to se ga cha po ke me ye seba shri dile ke vi ha thol le ga sati ki po ke nye go po ka thacha mori po gi ka thacha ka bas gori pette ji di khubye jala ga ta ke mi ga cha ha po le ke le su nu por he cha di to ga cha o go sari le sha thenya ni pu ja pu che ga cha su no u go ke hu po shiri po ja pu ga cha no uni se di cha moro sho deri u he che di cha moro sho ga cha Nagaland nu ha u go ja pu che ga cha u go to ai ja pu che be vi se sha si ba de u go Paul no go riu no mo ja da ga cha se a ke me je ga cha ze ka se ga cha go sa Paul no go ki gi sa puri manga bari mo ke me je ga cha sa Nagaland nu ja pu che ga cha sa chile vo ga cha mi zo a su u go chile vo ba zo ja pu ga cha sa a ko do ba no go ke yu chi de pu ba yo hake vigo chne liro ka thagon liro ministry no parli jede miu se ke me yes se don he sia dinu se forum hake vi thoga chabe ba de utsa sha ra pu chi se ke thago thor u go theory ja pu chi ba ga je tenni ke me de chele vo ga ba ke me zo sigi vo ja pu chi do we se uni se de there is suze de ke me je ga je mori me ke me je ga ba ko li ra kramoda sho ga je missionary me gerdim hat shabaya mo Muke Meje Secretary Baya Articuliro team is here, the Evangelical Alliance Mission is the mission organization just Segachapo, teacher Kripo, the HDMS Sedagacha mission organization Pono international board notes Prochaba. Hauliro America Memo Canadian mission organization po. Ugo teacher Kripo, the HDA war Supernova de Mo teacher said Dievo Gatam Hodza, Ukoliro mission organization, America Mimo Canadian Miezo, Sivorzo, there leadership Kasapargacha Muti mission organization ko Mu mission Hato, Erdi Pikajaki Zedi, Keleke Krigacha, Lukia Kinunu Semors Dale, take ready Kijapatu, Zedi mission Hato Chumors Dale, Egachunu, Hego Mikenika Sesus. PSD mission board hanuha hego sabi kezedi mission boards no music prokrobaya teacher se chile de teacher se vakenyo su se delaba ari second term chiri pete America mimo Canadian me krezo there uko kemo Spain no me po so sie Irish me po hego se Ethiopia me po simolio ke kriko pete chiri America mimo Canadian me tigacha team mission organization out teacher kriya body he DMS ka vorno vapori global gathering how habamulo di chethe June ki nuba board members ko socie missionary me ko u family tiga chako vordi Bangkok no kehu hakro security reason ko larisa de susa hako ke pupi modi work hu micropoliro Very close countries ke kran much bazo gachla uko naga mieri miemme how organizations ke khedi phatchaba ya gaja miemme famous vorn he move work just go sa a board no baga just studio ga zeka secretary mengudi he ko kerch se mo meno to di go zeka chabada ga tiri ni uko zer ne baga ja uko zer ne shiliro uni se prayer avodi europe pudado pati tsakatala Ugo missionary mi haka no ketshwa di ubulu takhe urapito gata kem he gacha couple po aw mi mo pakimi chakasan
OTS graduate the near of the Thai border ki hanuno what the refugee camp onum hatchaba unye liro kehu hatsatino no unye kehu ke krohi nguli moda deri unye tho japuche morsho ke las nu volley mo pandemic lerda di unye zepuba ga cha aya vor hi ga chno ukke huri ze contact moda kiraponu kiraponu ucheke te fule ga vi de vor si moda de se pandemic salie ma ki por le de vodi mission film no body utku segacha dieliri tale kanja so se hatsate ukke khri ba mo ga so ke hu mo tribe ke kri ga ta gi ze de su me ke huri pori unye pe ya fa ga su chmo chi ga so shiri hai ga che me jiri ba ga che mo deri u nye ministry u tho chi di va bo vodi ke se di ker chi ga so uni se ga che leadership ke hu pe se ga che theological training cha tin no ja put ba ga che uwe missionary meri pori ke kri ga che sa ba ya zo deri u the me ka kari chazu to ga che ha thosi tu mo u he ch tu di ma ch do ga che mo ke me yes se di ma ch ba ga che ko pori ngu se sia la rever priya mo de vo ga se ke le tigi u ki za de no khasle ke vi so u ti zo der u ti ji di khapye u ga so no u je pu ga che sa te mo da ga che a ha zre pu da mo ge shi der ABCC no missionary group visit che ga che no u labu pele de ki chegi khasro phidi bale the se pu ba de go su sa ka no thozen ma chaki nu vo ga che chari che beseo zi ga to ri le mo da de u zi pu ge le sa le din se de pu zo ba u laburi pipi du ga se me le sa mo da de pu se de se mo mi po pu mo po ki nu mi ro po si pu la le de ki the de puri mi po vo de u zer ne ga shen u pi er li shi mo go chi ga che ha tho che ga che su go ri li le sa mo sho ga che se ri ba we mission ha tho un u ke ni tho zo ke pen fen nu nye su ze ke kheba ga chla Paul poto ke me jezo shre su ledi temir dur di le roi di ponu ke nye su se di ja puche ke sha mu temir digele su se pi se di poke me je poke ni su ko pette khu be jta ke che ke me ga cha no u ko thie ki jo u ko la no me ya me je ga cha suri mu ba theological studies cha ba ga cha themi ba thor u ko potren how har dita to moshidi hoki polle unu ke meje ba de tiet train nu mohsta ke se Nagaland Theological College ko enrollment kramye go chu mulyo sabamo Clark Theological College ro college ke jat hoda meche ko student mi create die ke jeba de shalomri mi create ni ke jeba da to fatserono a kin ha va khode go ze ke hu last weekend ko mi create ni di he tenye ba bidi chba ga cha angami mi tenye ba There is a ugo hago hapes besidi Japuchga juno Japuchga juno ugo has some morsaba ugo chapfus morsaba musuzedi take who lavorde Corinthiago chapter kerese ke who at just such the temiagua pet topesidi ubu vumharabo Japuchga susa sake kepirdo musu pirga tigi ugo ke krohi nke krohi ake krohi Kakashinurido them Hatsidi Chavo Morshogaja Mutie to mission organizations like Perobaya Su Shiri Tatinunuri Mubagaja Vordi Unagami Zedi partnership Chana Torba Mo Nipu Medolio Teche board meeting revor Haka Nuke Hudo Mogaja Porika Fesija Me Ugo Zem Hachanagaja Poti Haha Kedich Kedit Hede Haibadoshi Suha Hoki Polesdi Unni mu ukeraga churich sabaya ai poti hawa haidi lemo badi me umengu mogata tipo mori ugo nyepu japu gachla unu nyemogata tipo vorda toliro su athediuche sita hetenya deritie igabatiki ugo chlege viba ke batiki ugo hechdi japuchege mu paul kalhunu ugo susri lepesu sashadi erlega juwe su utti tsochdi chasha muchega shnunu mebu ke me vingu ke lie mo ke penefa zabu ke me yu chli ke to ko so salario ko khasa shde ke
你不不这比谁的不的个不给了个么个事情呢？ke patau reverend ati peziwe njapu dinu thajangulya pese chizo nu lesson ki sermon ki mi ro separa wa shiri lewa ya dei makesa Sicilia ni pugu jabia ni kelu ni krumu japuli tonu kasasa tin ngo kerno go zo shi renebia chezege je mu kelu nu dizege chnu lu pesege je cheke tela nu petege je setadi rosho chiliku hediye pengu tali ho kezedi pochago irokrasha muchidi ukhake sarisha mukeze kelidi ni pu tsekele cheledo peteke ze setadi ku hediye pengu Tazolia City Century Choir Choral Benediction Chisodo Musuzedi Amen Chegeli Chilido Te
Pete peziwe, que no bastante yinu que se la da.